Welcome Golde ho. Tuniting le Durandar ki di thusim isay di wahi. I hello in umzing va hele Durandar film he. 2025 ko mga dinga India cinema a film hit pen sumutam pen hi. Thuki hedanin tu chana he. Krol sangle za thumlang alodo hitai akiti. Krol sangle za thum anamut he chu thunum wang hitapoi. India cinema sumutam pen la ali channa omahin hichihin puspa tu ahin hetla ahile athum channa omding hi. Durandar film hi thusim ta ahin thusim sau taong hiring zin e honjong pan tao hitei. Thusimong ki parin 30 December 1999 kumchu anahi. Muslim thingloi mi Jahur mystery ki tipate ho group hin India land na khat he ana hijack ta ve. Hita chu Bangladesh airport khara hi ana koi zing uhin ama ho demand chu hile alam kaipul alwai chapang ni ana mat piu chu ahin thlado adivin aseuve. Minister of External Affairs Devrat Kitipale Intelligence Bureau Director pu ajai he ki ho piring in aga chi lontai azai teni jong chun mi phalo ho lam kai pu koma Prime Minister pu tu jong ka ki ho to ga moitan jingteng le mi thum ho chu ka hin thlado adiu sum diman na bol cha duang chu ka pi diu nei tai ati pe thlone India mi anaman ho kom wachun azai yong achi phein amit kan o thlap sa tai Olmo win jingteng le na in chi un na hlun diu hitai ati pe azai te hozong ki hoki tawin hi chi chung changa he aloji he lo jing o hi hi chi je chun khat holoi diman hi hong ki vet sa di ta lo wangin ana pi do hi tan te azai yong hi lung hang hle jing hin tin lam kai ho ko ma chun plan khat kani he hi ta he galgu bol hon khat ve ve le ei bol jing hi adi poi hi chi je chun hong ki pat na mugila ko na hin tha pat lowa hi le apan na umdi loading hin mission Durandar he bol taute atin hi plane hijack ana ki bol na ko na kumni bo ana china lai cho 13 December 2001 ni kho achun mail het lo ho he minister ho gari in mi nga hong ki tolovin hi gari hat ta chun parliament lang ta hi a hin zon lut jeng ve mail het lo ho chun parliament chu attack a bol go hin ama ho jong hong ki kap tu ta ve hichilai mun chun sipai nupi duty bol khat hi ana kabli tawin etek hung bol ho jong chu ana ki kap tu na win mili hi ana that ta ve khatwang hin ama le ma bom ki supo a thi ai tai koi group ham ti chu hin khol kit na ve hin plane hijack hung bol ho la chu mi khat hi alam kai pu wa ana pangada na hi hichela etek hung ki bol no ho jong hi ata ta hi che in i het benom wa hila google hello youtube ayong inga search theu hi hitobang thil so ho chu agu a Pakistani sponsor a bol hi ti chu a he thovin aloji chu het di lo hi lampi umpe na chu mi gu thima acha lo a hile ama hozong gu thima chat lo a Pakistan sunga ko na amogil a hin thaw nga ya hi hichi je chun Durandar mission ki ti chu ana sim do hlontan sipai pasal khat he Pakistan sunga a hla lut hlonding hichi pa chu Pakistan a zong a phalo ho to ki vo khoma thugu ho zo se India a hin thot jiding ana hi mission Durandar adinga chu koi hi ana sol ta wa mi ti le hero pau Ranveer Kapoor a hi amin hi Hamza Ali an ki saatan Afghanistan lang ako na Pakistan ana leng lutai a khamul asam hozong aba ale lut jing tan koi machan India meeting in king mo ta ponte tua hi film tho ho thusim bo in seuhin thusim I chai teng lew ana pangta ta holim ka hin koi ding a hi Hamza yong chu Pakistan a khopi len pen Karachi muna liari ki ti na muna hin aga chi tai liari taung sunga chun raw agent jing within India langa ana panga alambai ki ti pa hin sora ko na chu dukan khat ana hon hi alambai inong customer ho ana coating ana sabji chu code wara ana sei hin hi chi chu Hamza in he pai jenge adukan sunga chu na chi in theitui ho aga don tai alambai inong ana ging mo pai jengin a hiwang chu khat ve na ho pai poi Hamza yong ki sei do adi po na manjong san chan hi ana nga ta na hi le liaria hi gyang thum ana umwai hin hi chila chun babu gyang hi hung ve Hamza hin mutawin mi tha hi ti her phar chun ha vo hin avotawin hi alambai nong zana yong chun don de pon jingka hi pharin Hamza hi aga pui pheitan bu ho ani asain a koma na tongding hin apan sa tai hi chilai lai dukana chun alambai hi to na ki vobin na hi an tong jing tan kum khat lang hi ana chi tai Hamza hi gyang hola alun ngai tan alambai nong gyang ho thu hi phate chana se pe liaria hi gyang thum mai hin khat chu hi le Rehman da ke da kiti khat chu hi ki le bu da ke da hin athum na phachu arsat gyang hi babu hi deibanga achalo theita lo zia
arsat geng hi to na ki tho khom jiwa hi akhat langa seidinga geng che che hi jing wangwa ma ho hin zatle nama zong ki hle khen ki de hi ve babule arsat te ho geng chu pathana ki tikir win rehaman wang he balot sa hi balot city ahla nam khat hi in ama ho hi Pakistan na zong tam ta wa hi ei ho bang banga hi hamza in zong anadat mo kharum ki de he rehaman da ke da ki tin babu da ke da ki tin in sungmi hlon lo ham itilang sanga gyang chum chuma pangham tin adong tai alambai no sepin babu hi mingal ta mi phamota hi je chun nunga khari ana zol gaitan achapa chu rehaman da ke hi a hi tai rehaman in zong apa hi to banga phat mo chu het pharin athang tombe sen anu zong ana thatan apa zong hi amu da pai pai hi tai tua chu hamza hi balot mi a hung ki se a hi ta je chun rehaman genga hi apan te te nga ya hi azing hin babu bai le loi ho hi hung tawin alambai hi avodi di jing ve alambai nong adon budin rehaman achapa birthday a hi ji aso theitui ho ai hung sim sa hi ati tai zana hin riswan ki tipa zong hi khatte ni umnai hen hung ki tai ama zong hi agu a ro ejen khar hin arsat te ho genga chu ana pangji a hi alambai te ni chu a sepe tan jingteng le aloi ho jineina rehaman chapa zong hung ding hi hichilai muna chu arsat geng ho mi thum ka hung diu hin nahu do thei diwa hele anahu do tawin ati pe rehman chapa hu do thia hele hamza he rehman te ho genga pan adinga chance hoi ta hi hichi ji chuna jinga hin jinei namuna alambai to hamza jong theitui ho ma hin an panglon tai mani gelda na chu rehman chapa naim bo hiung ding hamati thuna hele naim hin aso pi pa niau pa jong hi hin ki puye aloi pa chu lim ho kila pi len gi fo pen kile pai ding ati hlon tai arsat yang mi thum jong chu hung hlung tawin ka pai jing ning ati wa hila hamza in jong chapang ten hi akai to mane naim bodiga teni chu to arsat geng ho chu ki kap to tawe a bodiga teni wang chu akap li pe pai tawin hi chi phar chun hamza in jong pistol hin kila tai mi phalo ho chu tong ki kap to tawin mi phalo ho akeng khat he akap kha pi tai akichat pharwin khat ho loi jong ana jam tawin hi akoma naim chu ga vet kira hele mi phalo ho hin ana kam li mano hi alona ji chulom tapun alambayong ki chawal jingin hamza koma zam loi jingin ati pe tai hamza hil alunggel ki chim hle jingin asang khol la do tan naim chu lungsi ta ba bang chun asang khol hi asil pe in ambulance ho hi a ko ta ve hi chi phar wang chun achapa thilong ve dingin rehman da ki da hung tai ipu wak si khana hi chi flima he gong chi churin tin amai thop the thu jong le amin je dan dan he hero pa sanga min chi zo hi achapa na yimana thapi chu ai ten hin tin amit li hung long do tai hamza sang khola thisan ma de du hin mo pharwajun adong ta na hile hi chi pa hi ka dukana na tonga hin na chapa hu do na dinga chu a hin kho phala panwanga a hu do but lo hi ati be tai hi chi lai mun chun political leader khat jamil ki tipa hi hunge amazong hi kilung nat sa hle jengin amit li po do sa le jengin hi rehman hi power nei ta hi ja hi jamil hin akiwop pg hi rehman te ho jong chun hamza hi amu khalo wa hi je chun hoila kona na hung ham iti mei pum kap je na het ham thar ho chu koi koi a hi ti na het am ti ho chu adong ta ve achapa alien zo pa na thijing ta jong la niau zo pa na hu do man pe je chun hamza chung hin ki pa hle jeng win hi hamza chu sum pe ding ti tawin a hi le hamza in ka kila lo ding hi hin ti tai rehman lung chu aga alaki ta na man jong rehman hi a sei phatle jingin balots mi khat ka hi in ke jong hita kami khat ka ki thopi chu ipidinga aman kala ding ham ati pe tan hi hamza hi ana ta san hle jing tawin ama hon jong a hin ki wok pi pan diu a hi tai zamil jong a cheding ko na chun rehman te ho genga second boss pu amin hi seida ta hitin min tam ta chu i boi diu hi jin rehman so pe patin ko jeng hi te rehman so pi pa ko ma na u hi phate chan ana ve ching jingin tua hi election ding hin hi chi ji a koi ma chan phu la lo lai diu hi phat ting la i bol cha diu hi ati pe rehman so pi pan jong hamza hi a hiltan ei ho gyang hi pap party to ikizop manu hi tua aswan le babu te ho gyang wang kho mmp to kizop man kirwa hin hi chi hi karachi ki chu ai tai tua naw liari mona vai po chu karachi a vai po hitan karachi a vai po chu pakistan a vai po hi jeng ati pe tai ana puile tan ana to naw asum muna ho them hi avet sa tai
ama ho hin mei pum sem na factory khat zong anei hin hi chi Pakistan na dinga len pe na hi tai Rahman so pi pan zong ipi thu a sei jing wanga chun Hamza en wang Rahman a to zi na chair bo chu ave tan I ti ta le ka chai do dem ti dan hin te Rahman geng ho zong hin u cha bangin Hamza hi an ki bop pi jing tawin Hamza in zong anup sa le jing tai news ho chun Rahman chapa thada pathan geng ho zong a hi hevin ipidinga Rahman te hon phu ala lo ham police on zong ipidinga arsat te ho ma lo lai ham ti he a phong jing ta ve Rahman in zong aloi chapang ho hi adong tan ka chapa phu hi la diu ha ila lo diu ham ati tai aloi chapang ho wang hin a seingam lo sa sa wachun phu hi la thowitin a hi wang election ki chai ga nga do te ati pe tai aji chu ma hon an ki thopi ziu PAP party ho chunga boina khan te atiu he hi chi zo phar chun Rahman in zong Hamza ko ma ke din mun hin le chun EP na lo dem ati tai Hamza in a hin don butan balots mi te dinga nang hi kalam kai pu na hi lam kai khat na chapa atha a hi le phu EP dinga kila da ding ham election ki chat na phu na la lo a hi le wang cho election a hi I hat mo sauti na hi tai aji chu liari a hi babu le arsat te ho to election a zong ki chu jing na lai hin liari pumpi hin to phating le koi macha to ki chu ta pon te ati pe e Rahman zong ki pa hle jing in Hamza thu sei chu dia sa hle jing e ama hon zong a chapa phu hi la ding ati tawin hi amun mun hin ki hom khen tawin a chapa that ho chu ana chang tawe bang chu gas in a hali denwin in na konin a son hlawin abang khat wang chu cooker le na hin mel se tein abut min tho win hi aki chep dan ho hi anal hle jing in azona hin babu bai zong tharing ati tawin hi gari ahung to na chu ata pi tawin a hi le babu bai zong chat thelowin road hin ki jam tai Iji phar Rahman zong hi a ko tawin ama ta hin babu hi tharing ati tai babu chu ki chawal jing tan Rahman ko ma na pa ka hi nei he lo ham na nu zong na that ta na pa ke zong ipidinga tu anei thakit gor ham ati e Rahman in zong I macha sei be ta pon babu ko ma chapang na thalo ding hi chul em atin kezi som song ho chu ala do tan babu lu chu a khian be jing in hi mi pi ho zong ki chahle jing tawin Rahman in zong mi pi ho za dinga tua ko na liari he balots mi ten vai po diu tai hi chi a hin zo le oma hi le tunia ne ban hi ne ding hi ti tan he 2007 kum chu ne hi tan PAP party ho chu lakthum zenin an hat ta ve Zamil zong thanom le in ki pa thu a sei lai ta chun Rahman hi hung ta na hi le koi mana ma don talovin Rahman bo chu ati tawin he hi chelai program chun Zamil achanu le azinu zong hi hunga hi Zalina hin la Hamza hi gala konin gu thimin ana ve zingin adei hle sing hi koi zong chung ki su khom watam khanani teni ucha zong hi hung ki tai khanani teni ucha hi mi hau tai hlonin tua PAP party a program ho zong hi amani na kun hlon hi lungela ki chim keu a hi jingwin amani ucha hin Rahman zong hi mancha ringa tiki hlon tai Rahman ko ma chun hi bang namin chia ve in mizo sin nang min bo pha po hi nang ta hi party in dingin lang kainin hin support leng na kaido pai jing ding hi ati pe Rahman in zong mi sei hi ata san jingin ama zong hi thanop na lang ta na hi ki tai hi chi ji chun Zamil koma ken zong ke ma party ka ki phu do no me nang wang ka support jing ding na hi ati pe Zamil wang ki palo ding dan chu het sa hi Zamil achanu yalina hin phone bo aboi pi ji je chun Zamil zong lunghang walin a phone na pai pe tai hi chi chu Hamza in na muin na phone hi ki choi tan hi in lun pharwa chun Rahman in zong a so pi pa hi adong tan khanani te ni ucha chun itilom lom so muzi thon ham izat zat amuzi di vemtin adong e aso pi pa zong chun aga hisabin an nem pe na 50-60 million langwang amuzing hlonding hi hlasia ati pe hi chi go chu hi pon amani ucha hin India sum zanga le sang khat not sim na plate zong anei hlon tai ati pe hi chi thu chu Hamza in zong a hin za phar chun a thu hi India langa het sa loi anga ya hi tai aman zong adong chin ki ta na hi le Rahman so pi pa na hin sei pe ki de sumhlem a sim zo teng leo hi chila ko na katar chan hi ko nga po jiu hi katara ko na Nepal chan len na po kidwa Nepala khu airport minister chapa khat hi to banga ki chem kid hin hi chi pa chun Uttar Pradesh lang atha ji hi ati pe tai Rahman in Hamza ko manangin ipi na ngai to amati ki ra hi le Rahman in politics a ki chep dinga hi le hi to banga mi hau ho cho ki vo pi nga ye ati pe ta na hi
Rehman te ni uchan zong ching asa hle jing thlonin Hamza chu sum izat ham set hi pihlon tai bike tha set khat zong hi pitan Hamza ko ma nom tin galai to leng tan ati pi hloni Hamza yong nunga nu te hon party nom ta na man lang hin achi phei tai police ho hi call bolin hi chelai mun chu red a bol sa ta na hi le mi pi hung zam che ta ve yalina zong hung zam do tan agari sta da bol go le achi thei ta poi Hamza hin ana su set pe thu hin aman zong a pai hin a potai a kyo phei pe hlonin tha nom hle jing hlone Hamza in zong yalina ko ma chun Rehman ko ma ke hin sum ka de je abo na ka to hi I macha sit wang ka bol poi ati pe tai aki sei do tu hlon lo wangin agu a hin amanga ni hi anaki dei hle jing hlon tai India sum zanga le sang khat not sim ne yong chu Pakistan ho kom hung hlung hi tai ti hi India langa om ho het sa ta ve azai te ho zong analung dong hle jing win hi chi a nat na nei ho he political background lin ta ta nei ho te te dingin aging mo ta ve Khanani te ni ucha zong chun Rehman te ho he midang ki mo pi ding hin ako ta ve hi chilai mu na chun hung ta ve na hi le India sum zanga la sang khat no ne tam mo mong ana sim thu ta ve ne hi meeting ana nei na ve hin Pakistan na mi phalo ta ta mina sa ta ta ana hi ve ne hi khat pa hi major Iqbal a hin ama hi ISI lam kai hi adang ho hi galgu ball training ana pezi sipai ho zong ma hi hi chilai mu na ki mu tu khom jing wang wa hin balot sito ISI ho hi ki to lo jing hin ki that tu jing a hi ve ipidinga ISI lam kai pu Iqbal hin Rehman te ho hong ki mu pi ham itia hi le mancha tamta America le Russia mi da kun a de hi Pakistan mi da kun a hi a hi le hin mat do wa khol na hi nei ting leo Pakistan min se the a hi zia chu America le Russia mi hi a de yu hi hi to bang mancha ho chu Baloch United Force BUF ki te ho hin a hawo hi direct a ISI Iqbal te ho in BUF ho ko ma ki cho thailo hi aji chu mel malin ta hi jiwa chun aka a hi Rehman hi mancha dinga tiu hi aji chu Rehman hi BUF ho chun pathin banga gel jingo hi hi chu mancha ho chu 3 October ma sange ya a hin tha de wa hi aji chu 3 October ni tingle India gama hi thillin ta khat ISI ho hin bol kit dinga tiu hi tai sumthu ana hi ta ji chun Rehman in jong BUF ho ko ma chu gala a Iqbal te ho hi pe do dingin anaki nop tu ta ve Khanani te ni ucha jong hin mi hi ta tu le le jing dinga ti hlonin Zamil hi kola bol ki hlon tai tunia chun Rehman jong a hungin Iqbal te ho to hung ki mu to ve aki holim danovin liari hi Rehman in vaya po god hi tai vaya po a hele nang jong koi machan he phatapo na te ati pe tai Zamil hin Rehman hi a khet hla te te ngai tan aman la zolo dinga hi ji chun mi khat ko ding ati tai hi cha ko ding pa hi koi danga ne hilo hi pu sanjay dat a hi in ama hi SP Chaudhary a hi in milung khota mi tha izetilo a hi Rehman te ho jong in na hlun phat ve hin Rehman hi kham hle jenge Hamza in jong Rehman koma ipiringa tunia Iqbal te ho to ne ki khut job jing ham isopi icha inaw teu a tha jing ne lo ham ISI ho na ti pe Rehman jong lung hang tan ipi ne ki sa ham kazat mi te dinga ka panjea mei changli lang jen kana ne kha hi ipi kamu am hi chi khela chu ka chapalin pen jong thi kholo a hi tai hi chi zia chu sum them khat ka kila chu nangin ipi na velel hamatin Hamza chu avogo aso pi pa hin a pheltan Rehman ko ma chapang hi don da ta na ti pe 3 October ni tingle mancha ho he galgu bol hon India po lu diu hi amun chu gel thonin hi le Gujarat hi te dingin aging mol ron tai agana ganin India headquarter lang hi an het sakit ron tan abani ipi hung chang diu ham ga ve ki du hi te Rehman le loi ho jong chu BUF ke ma hin a chi tawin BUF ho hin Rehman he ngai sang hle jing ve Baloch dinga na tong chi a hi jing wangwin Rehman wang he acha lo dan a dei hle jing hi Iqbal te hon jong mancha ana thum ho jong seu chu Rehman in BUF ho hi aga sei pe ta na hi le BUF ho jong in ni macha it nei lovin Rehman ana cho sa ta ve Zamilin jong SP Chaudhary hi aini na ko tai masanga chu SP Chaudhary jong he liari la hi posting ani khathawa hin mi phalo kiti anum sa thailo hin ana mo tha jeng zia chu Zamil ma hin ana kaido hi tu chun SP Chaudhary chu a sei pe ki tan liari amasanga na lungtup chu tu hin boltan geng ho zo se chaido ding na ti hin tu hin su theng ki tan adia Rehman te howang na hla lo ding hi ati pe SP Chaudhary yong chu ana nom tan a hi wang ken special force ka kisim ding
office song atuma kanai diu aka akoi machan hong kizia thailo diu hi atipi tai Hamza le Yalina ana kilung sit na hlon zong he sangche che jing tan amani zong akimuto jing hlon tai ni kha chu newspaper a Yalina in zong Hamza koma tua newspaper a umpa he ka inuwa zong hung jing zia chulam ka pato zong kyo jing zia atipi tan hi cha lima umpa chu SP Chaudhary chu hi chi chun Hamza in zong Yalina koma ahung ki ti le patichan ana ve chingzing in atipi tai zanga no le sangkhat not athlem Pakistan ten an sim zina machine chu a khol jing tawin a hi le a hin he do tawe hi chi machine chu British company khat hi an sim sa jiu hin hi chi company mama chun Pakistan ti azong an sim ji hi aka India minister lin ta hi ananar wa hin khanani te ni ucha hi to an ki khut job jiwa hi ban salwang hin mat jing ding atia hele asar paw aza hin chom khat khongai ta di in ivet ta di diu hi atipe mancha nala ho chu Iqbal te ho hi aga tha go ru hitai hi chi jing ka chon Rehman a chapa jong chu hung dam mo ki tan kining lovin Rehman a zinu le a bodyguard khari hospital lang ana zonu ve adang ho si wang chu mancha Iqbal tha hin a chi ta ve aga thun wa hi le chapang cha galgu bol ho mi thu mi li hi hungwin mancha hiung kila ta ve a thau nom hle zingin tu wang chu ding hi ti lew kilomen hi khalanga hospital lang ana zun ho chu agari kang hi leichung don ta pha pharwin ahung ki kap ke tai SP Chaudhary le aloi ho hin ana chano hitan agari to nau jong chu homla la hin a kap pi jing tai nichi fortune Rehman in jong a bodyguard pale a driver po hi azam satan azinu ko makai ka ki surrender ding hi mangin naw he hospital a puitan ati pe ati bang chun in ko te jong athi tha sangin Rehman he an ki surrender tai India langa galgu bol hon thil aga bol cha diu chu ani ho zong chu anali gaw a hi het pharwin Iqbal te ho zong hin mi khat anamat o hitai hichia anamat pau chu koidang ani pon ama salanga arsat genga anapang India ro agent po reswan chu anahi reswan a hian nalang chun Hamza jong hi apuilu tan do na hi ani tawe koi na umbe o ham hi chelai muna atewin ativun ho zong hin khawin a khai jing ve a eng chuna bolwin Hamza wang hin tholel hle jing ani hi aji chu loi pa hi je chun hu do ji lom de pon athi chan ge in reswan in jong i macha sei do poi Hamza te ho zong ki lelang wa hin donga ki ti pa hin kola hin boltan ilam kai pu Rehman SP Chaudhary te hon aman tai a hin ti pe agana ganin Rehman so pi pan jong Jamil chu kola bol kitan Rehman aman un he lo ham hil khat hin ngai to lo in ati pe tai hi chu ba Jamilin ana de hin ama jong Hanselin akiat mo sa jing tai Hamza in jong a hin gela hile in langa chu suboya anuma hi chi je chun Rehman so pi pa to in lang chu gang chelin ana del hlon tan hi in langa buhon pa chu Hamza in jong hawa hin avotan chapang pani thila chui pin hla ham sei do in ati pe khat pan le ma cha ka hla poi ti jing pharin Hamza in jong glass khat akila tai buhon pa khut pa ho chu khat hin a hian tan ta na hile khat pan jong alel wal pharin a in sei do tai arsat in chapang pani thila chu thil ei hla sein kana hla hi tai ati pe thilzo se chu Rehman ama theina diwar sat teo chon plan an gon mongo hi Yalina in jong a boilai ta win Hamza hi call in boltan SP pa na ve chingjing in ati jo recording khat ka bole ve en ati tai video chun Jamil te na Jamil arsat chuting le SP pu hi ki ho wa hi arsat in jong Jamil te ni koma ama sa penin Rehman ei tha pe vin lang hi chi zo ting le lihari hi ken ka to phading hi ati hi chi kyo per ho chu gu thima Yalina hin recording ana bol hi Hamza inong Yalina koma tua hi thu boya hi ka inwa gana ganin che lang na phone jong switch off ta na ti pe Hamza in jong a hlobu a hin mang chatan Jamil chu hi chi video chu a thode agana ganin Rehman ne hin hlalo wa hi le na chanu jong na mu loading video jong hi lik out ding hi ati pe tai Jamil jong ki chawal jing ta na chanu a hol le la mu tapon agana ganin hi chi video chu SP pu a thot tai SP Chaudhary te ho jong chun Rehman hi ha vo ana vo wa tha ding ati hi tai Jamilin jong kola hin boltan video chu ven I ona theu a hi tai agana ganin Rehman chu hin hla ta na ti pe SP Chaudhary jong ha sata Rehman anamat o hi je chun aman jong a tha te go hi hi chi je chun Jamil koma na o ka za thei po atin a phone na tha pi ta na hi tu chun Jamil ding in jong a boy le jing tan Rehman chula khat pa hin ana tha te ding hi tan
achanu hi amu ki loading ti na hitai goltho durandar film hi ka thum leki alang hin asawa saujing hi gangchal chalin shortcut ten selang minute somni azong bon cha hi ka sei chaing the hi ahin la details ta ka hin seije hin phat alo sot tan tu azong hi aki khat boi pha na lai hi chi je chun jing a hi lo le ki teng le abani ka hin sei chai pai ding hin rehman hi loi hon ana hu do theina divem hamzai ni ti pan hin la ki ding ham hi cho zo se hi next video teng le hi sei chai pai dio a hi tai